ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୂତ୍ର ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବା ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଅନୁଶୀଳନୀ 10ମ 10th ଅନୁଶୀଳନୀ 2A ର କିଛି ସର୍ଟାଇଭ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଲଗା କିଛି ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। କ'ଣ କହିଛି ନା ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଦେଇଛି 1 ନମ୍ବର ଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି s² ମାଇନସ୍ 4x ପ୍ଲସ୍ 4 ଇକ୍ୱାଲ୍ 0 ସମୀକରଣ ମୂଳଦେୟ ବାସ୍ତବ ଅଭିନ୍ନ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଦେଇଛି ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ। ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଆର ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ ହେବ। ଏଠି ଭୁଲଟା କ'ଣ ଅଛି ଆକୁ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ଏଇଟା ଭୁଲ କ'ଣ ଅଛି ଆକୁ ଠିକ୍ କରି ଲେଖିବା। ସେ କହିଛି ତାହେଲେ ସମୀକରଣ ମୂଳଦେୟ ବାସ୍ତବ ଭିନ୍ନ ତାହେଲେ କ'ଣଟା ଭୁଲ ଅଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା এই ସମୀକରଣଟା ନେବା s² ମାଇନସ୍ 4x ପ୍ଲସ୍ 4 ଇକ୍ୱାଲ୍ 0 ଏଠାରେ a ଇକ୍ୱାଲ୍ 1 b ଇକ୍ୱାଲ୍ ମାଇନସ୍ 4 c ଇକ୍ୱାଲ୍ 4। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆର କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରଭେଦକ d ବାହାର କରିବ। ପ୍ରଭେଦକ d କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭେଦକ d କାହିଁକି ସଂକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ତାର ନାମ d କାହିଁ କରାଗଲା ନା ଯେହେତୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଣ୍ଟ ତାର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ଆମେ d ନେଲେ ସେଥିପାଇଁ dଟା କେତେ ପ୍ରଭେଦକ d ଇକ୍ୱାଲ୍ ନା d ର ଇକ୍ୱାଲ୍ ସୂତ୍ର ହେଉଛି b² ମାଇନସ୍ 4ac। b ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା ମାଇନସ୍ 4 ଏଠି ମାଇନସ୍ 4 ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4 ଇଣ୍ଟୁ 1 ଇଣ୍ଟୁ 4 ସେ ଇକ୍ୱାଲ୍ 4 ଚଉକୁ 16 ମାଇନସ୍ 16 ଇକ୍ୱାଲ୍ 0 ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ପାଇଲେ ଇମ୍ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ d ଇକ୍ୱାଲ୍ 0। d ର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି 0 ହୁଏ ତାହେଲେ ତା ସୂତ୍ରଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମେ ଆଗ ପଢ଼ିଛେ ଯଦି d ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ 0 ଅର୍ଥାତ୍ d ର ମୂଲ୍ୟ 0 ଠାରୁ ବଡ଼ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୂଳଦେୟ କ'ଣ হবে ଆଲଫା ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ବିଟା। ଆଲଫାର ମୂଲ୍ୟ ବିଟା ସହିତ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ମୂଳଦେୟ ବାସ୍ତବ ଅଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି d ଇକ୍ୱାଲ୍ 0 ହୁଏ d ଇକ୍ୱାଲ୍ 0 ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଲଫା ଇକ୍ୱାଲ୍ ବିଟା ହେବ। ଆଲଫାର ମୂଲ୍ୟ ବିଟା ସହିତ ସମାନ ହେବ। ମୂଳଦେୟ ବାସ୍ତବ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଏଠି ଲେଖା ହେବ ମୂଳଦେୟ ବାସ୍ତବ। ଏଇଠି ଏଇଟାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ ନା ଲେଖାଯିବ କ'ଣ ଏଇ ଭିନ୍ନଟାକୁ କାଟି ଲେଖିବ ମୂଳଦେୟ ବାସ୍ତବ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ଲେଖାଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ ଆମେ କଲେ ସେଇଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟଟା କ'ଣ ନେଇକି ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଡବଲ ଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଲେଖା ହେଇଛି s² ମାଇନସ୍ 5x ପ୍ଲସ୍ 6 ଇକ୍ୱାଲ୍ 0 ସମୀକରଣ ପ୍ରଭେଦକ 2 ଅଟେ। ତାର ପ୍ରଭେଦକଟା ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ପ୍ରଭେଦକଟାକୁ ଯଦି 2 ଆସିଲା ତାହେଲେ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି 2 ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭେଦକ ଆସିବ ସେଇଟାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା। ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ ନା s² ମାଇନସ୍ 5x ପ୍ଲସ୍ 6 ଇକ୍ୱାଲ୍ 0 ସେହିପରି a ଏଠାରେ 1 b ଇକ୍ୱାଲ୍ ମାଇନସ୍ 5 c ଇକ୍ୱାଲ୍ 6 ପ୍ରଭେଦକ d ଇକ୍ୱାଲ୍ b² ମାଇନସ୍ 4ac। ତାହେଲେ b ର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି କେତେ b ର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ମାଇନସ୍ 5 ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4 ଇଣ୍ଟୁ 1 ଇଣ୍ଟୁ 6 5 5 25 7 24 25 24 କଲେ 1 যেহেতু এটি d আসলা 1 প্রভেদক d 1 এটি লেখা হয়েছে 2 সম্পূর্ণ ভাবে ভুল আছে মানে এই 2 টাকু সংশোধন করে আমি এটি কোন লিখিবা 1 বলি লিখিবা প্রভেদক 1 এই সমীকরণ প্রভেদক 1। তাহলে আমি 1 নম্বর আই ও ডবল আই ইম্পর্টান্ট পয়েন্ট যেটা কোশ্চিন ଥିଲା তাকে বুঝিলে। এবে আমি আসিয়া 2 নম্বর কিছু সরকারি কোশ্চিন উপরে আলোচনা করিবা। গোটে দ্বিঘাত সমীকরণ মূলদেয় দত্ত আছে কোন দেইছি মূলদেয় ଅଛି 3 ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି -5 ହେଲେ ସମୀକରଣଟି ନିରୂପଣ କର। ପିଲା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲଫା ଆଉ ବିଟା ଦତ୍ତ ଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀକରଣ ମୂଳଦେୟ ଆଲଫା ଆଉ ବିଟା ଦତ୍ତ ଥିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୀକରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ସୂତ୍ର ହେଲା କ'ଣ ନା s² ମାଇନସ୍ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ଇଣ୍ଟୁ x ପ୍ଲସ୍ ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ ବିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ 0। এই সূত্রକୁ ପକାଇ ଆମେ ସମୀକରଣଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। তাহলে ইমপ্লাই দ্যাট s² মাইনস আলফা প্লস বিটা আলফার মূল্যটা 3 বিটার মূল্য -5 তাহলে কুটল বন্ধন দিয়ে এটি লিখিব 3 প্লস -5 হলা ইনটু x প্লস 3 ইনটু -5 ইকুয়াল 0 তাহলে ইমপ্লাই দ্যাট s² মাইনস
एटी आसी आर मूल्य केते ना -2x माइनस 5 3 की 15 इक्वल 0 ताले इंप्लाई दैट s स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 15 इक्वल 0 ताले समीकरणटा केते आसी गला ना s स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल 0 ताले समीकरणटा हमें बाहर कर दे पहले जेहेतु सूत्रटा ला कोन ना s स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा अर्थात s स्क्वायर मूलद्वयर समष्टि माइनस मूलद्वयर समष्टि इनटू x प्लस मूलद्वयर गुणफल तारला एटा सूत्र तापर प्ले आसीबा केते ना डबल आई क्वेश्चन देछि m s स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2a माइनस 1 इक्वल 0 समीकरण मूलद्वयर गुणफल यदि 3 हुए m रो मान निरूपण कर गुणफल अल्फा हमें सूत्र आगु पढिचे कोन ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b बाय a अल्फा इनटू बीटा इक्वल c बाय a तो जेहेतु मूलद्वयर गुणफल देछि 3 हमें अल्फा इनटू बीटा रो मूल्यटा एठी प्रयोग करिया कोन प्रयोग करिया देखो लिखिबा एठारे केते समीकरणटा प्रथम लिखिबो m s स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2m माइनस 1 इक्वल 0 a इक्वल m b इक्वल माइनस 2 c इक्वल 2m माइनस 1 तले जेहेतु मूलद्वयर गुणफल 3 देखो अल्फा इनटू बीटा इक्वल 3 तले अल्फा इनटू बीटा र मूल्य केते ना c बाय a इक्वल 3 इंप्लाई दैट c जगह लिखलो केते 2a माइनस 1 बाय a जगह केते लिखो ना m इक्वल 3 तक समाधान कले ए m टाइप पडे गुणी दबो 2m माइनस 1 इक्वल 3m इंप्लाई दैट 2m एपुड गासले केते हिजबो एटा गुणी देला पर एटा हिजबो केते ना माइनस 3m इक्वल प्लस 1 एपट थला केते माइनस 3 सब बोले प्लस 1 हिजो इंप्लाई दैट माइनस m इक्वल माइनस m इक्वल 1 इंप्लाई दैट m इक्वल माइनस 1 तले m रो मूल्य केते आसीबो ना माइनस m लक्ष्य कर आउ जे देखि दियो केते देछि 2a माइनस 1 जेहेतु c रो मूल्य 2a माइनस 1 लिखले तले अल्फा इनटू बीटा c बाय a c रो मूल्य ला केते 2m माइनस 1 बाय m एडी m टा पडे हराई से पडे गले गुणा ही गला 3m ही गला 3m टा इटी केते अछि ना प्लस अछि उपु गले माइनस आसीला एडी माइनस 1 से पडे प्लस आसीला त एडी केते ना माइनस प्लस माइनस 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 m इक्वल 1 m इक्वल माइनस तले m रो मूल्य हम पाइले सेही भली भाबरे एठी देछि डबल आई क्वेश्चन कोन दे ट्रिपल आई एडी ट्रिपल आई क्वेश्चन कोन अछि ना s स्क्वायर माइनस px प्लस 2 इक्वल 0 समीकरण गोटिए मूल 2 जेहेतु गोटिए मूल 2 तने x जगह 2 पकई दो हेले p रो मूल्य निर्णय करिया देछि p रो मान निरूपण कर तने 2 पकई दो 2 स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 इक्वल 0 इंप्लाई दैट दो जन को 4 माइनस 2p प्लस 2 इक्वल 0 तले इंप्लाई दैट 4 2 होला 6 माइनस 2p इक्वल 0 तले इंप्लाई दैट माइनस 2p इक्वल 6 एपटे प्लस सब गले माइनस 6 से जो ओवे परसे माइनस काट देले p इक्वल 6 बाय 2 इक्वल 3 इंप्लाई दैट p इक्वल आसी जो केते 3 तले एई बडी भाबरे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन गुडा हमें आलोचना करिबा एवं आ परे जदि कोनोसी पिलांकर कोनोसी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ऊपर संदेह थाए माने कमेंट्स माध्यम रे जणैले आमे ता ऊपर परवर्ती एपिसोड आलोचना करिबा तेनु पिलाए चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं गोटे गोटे लाइक करंतु।